abantu balendawo ngoba kunamandla ekukhululekeni uThixo, kunamandla asegazini likaKristu Jesu, kunamandla asegameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Ngifuna ukuthi la ukhona uvule indlebe zakho. Namhlanje i-last day, namhlanje i-last day, sebe kuyi-last day. Hleze nawe uThixo ukuhambele, hleze uThixo la uzokusindisa, hleze uThixo uzokhulula wena. Kanti insuku zakho emhlabeni zibaliwe, ngoba insuku zomuntu emhlabeni ziyabalwa. Umuntu akazanga ukuthi aphile unaphakade emhlabeni. Umuntu kufika ixesha lokuba umuntu afe, ahambe ayohlala emathuneni. Ungalenzi iphutha lokuhamba kulo mhlaba ungenayo uJesu. Ungalenzi iphutha lokuthi uhambe emhlabeni ungenaThixo kuwe, ngoba kuyiriski enkulu lokuba umuntu ahambe emhlabeni uThixo engenaye. Lithi iBhayibheli maselithetha, uThixo uyawuthatha umoya wakhe uma sekufika ixesha lokuba uthathe. Lithi iBhayibheli endiyifundayo kunendlela ezimbili, indlela esiyesa ezulwini, indlela esa esirhogweni. Lithi iBhayibheli engilifundayo lithi uThixo uzile emhlabeni ngoKristu Jesu ukuze azosindisa, azophilisa, azokhulula, azobuyisela lokho umuntu alahlekane nakho. Ndifuna ukuxelela mntaka baba, ndifuna ukuxelela mama wami, ndifuna ukuxelela gogo wami, umuntu emhlabeni akalahlekelwa imali, umuntu emhlabeni akalahlekelwa zimenshini enkulu, izinto ezinkulu, kodwa umuntu walahlekana noThixo. Ingakho uThixo wadela unyana kuphela komzeleyo ukuze ehle ezemhlabeni, afike azobethelwa, afike azonikela ngegazi lakhe. Funa lapho khona endlini, ungalenzi iphutha. Namhlanje lusuku lokugqibela ndibikule ndawo, kodwa uThixo uthumile umuntu wakhe. Alithi iBhayibheli kwakhona indoda ayibizwa ukuthi uJohane, yayihamba imemezela, yayibhabhatiza abantu emfuleni waseJordani, wayimemezela uJordani eJordani athi bantu phendukani esonweni senu. Injongo kaThixo yakuba anikele kwaJesu kukuba ahlakule umuntu ezonweni zakhe, ngoba abantu sebezinikele kwizinto zomhlaba, abasenandaba noThixo. Abantu banendaba nemindeni yabo, abantu banendaba namasonto wabo. Bakhohliwe ngoJehova, bakhohliwe ngomenzi wabo. Ndifuna ukubuza wena khona ekhaya, uhleli uyaphila, ingaba yini lento oyithembileyo ekwenza uphile lo mhlaba? Ngoba lo mhlaba esikuwona asibekwanga ukuba siphilile phakade. Lizomemezela ivangeli likaKristu, ivangeli likaYesu Kristu, inkosi yafa eKalvari
omemezelayo wathina niphendukani ngoba ubumkani bukaThixo bufikile, ubumkani bukaThixo busondele, uJesu uyabuya. uJesu Kristu uyabuya. Siyababona abantu bayafa left and right and center, abantu bayaphupha ezindleleni zabo, abantu bazinikele etshwaleni, abantu bazinikele ebufebeni, abantu bazinikele esangomeni, abantu bazinikele ebaphulaphuleni bamoya. Wazali nali udle lukaKristu. Ungamkhonza uThixo, umkhonze ngabantu abafileyo ngeke basize. Ungamkhonza uThixo, umkhonze ngenyanga, umkhonze ngesangoma, ngeke sikusize. Only Jesus who can save your soul. Only Jesus who can save your soul. Kuyasiza ngani uthanda izwe lonke, uthanda nabantu, uthanda namadoda, uthanda besifazane, kanti ukuphila kwakho uyalahlekana nabo. Abantu abaphila nabo bafuna ivangeli prosperity, kodwa balifuni ivangeli leqiniso. Ivangeli elihlukanisa umuntu nesono, ivangeli elihlukanisa umuntu nobufebe, ivangeli elihlukanisa umuntu notshwala, ivangeli elihlukanisa umuntu nokuthatha. Dala lo Yesu esunyelwa kumasonto enikhonza kuwona, kodwa nithinti. Dala ningena amasonto nide nibhaliwe kuncwadi yamasonto, encwadini zamasonto, kodwa ezulwini alibhalwanga. Kuyakusiza ngani ubhale esontweni lakho kodwa ezulwini ungabhalwanga? Kuyakusiza ngani mntakababa? Kuyakusiza ngani gogo? Kuyakusiza ngani bhuti? Kuyakusiza ngani mama? Kuyakusiza ngani mntwana? Dala nithi uJehova niyamazi, kodwa imisebenzi eniyiphilayo ihambo yenu niyamkhanyela uThixo. Ndiyamemezela ndithi phendukani, bathi basazumela phendukani, bathi bakudini phendukani, thathani uYesu phendukani, ezonweni zenu phendukani, ebubini benu phendukani, phendukani, phendukani. Ngelinye ilanga ifayili yakho izovalwa. Kuyoba yini? Uyafika uthini phambi koThixo? Uyafika uveze ntoni phambi kwaJehova? Waba lo mzimba awambathile kulithempeli likaJehova. Wena umbethanga wena, kodwa umbethe ithempeli likaThixo. Leli thempeli olididwe ngotshwala, leli thempeli olididwe abafana, leli thempeli olididwe amantombazana, leli thempeli olididwe utshwala. Lini ithemba lakho ungena Thixo emhlabeni? Lini ithemba lakho? Lintoni ithemba lakho? Lizomemezela usindiso, lizomemezela ukuphenduka kwabantu. Glory to Jesus.
futhi incwadi in Romans chapter 1 Roma chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and to the Greek. Andinamahloni ngevangeli likaKristu Jesu ngoba lingamandla kaThixo esa esindisweni. Usindiso luza ngoJesu, anisi ngamadlozi akho wenu, anisi ngabathandi, anisi ngenyanga, anisi abaprofeti, kodwa usindiso luza ngoKristu Yesu. Ivangeli liza ngoYesu, usindiso lwabantu luza ngoYesu. Thank you, Jesus. Inamandla into yasezulwini, iyaphilisa, iyakhulula. Konke okubotshiwe uSathane, uJesu uyakhulula. Noma insizwa iyaqeda utshwala, kodwa uJesu useyakusiza nawe. Noma waqeda ubufebe, kodwa uJesu useyakusiza nawe. Noma sedidwe kangakanani, wadla yonke into yasemhlabeni, kodwa ithemba lisekhona nakuJesu. Athi nibhebhele nifundayo, ubani ekuKristu uyisidalwa esitsha, okudala kuyedlula. Oza nawe mntaka baba, ozothanda uJesu Kristu, ixesha lisekhona lithi phenduka ebubini bakho, phenduka emenyeleni wakho, phenduka ezonweni zakho nakuye. Awuphathi imali xa uza kuJehova, kodwa uza ngobunjalo. Uthi uJehova kuIsaya chapter 1 uverse 18 athi wozani kumi sithethe indaba, noma izono zenu zibomvu njengengubo ebomvu, ziyomhlawuza ohlanjwa zibe mhlophe njengekhephu. Awudingi kulahla into zakho, ozunjalo. Ozunjalo uThixo, ozunjalo kuJesu. uJesu uyathanda. As long as usaphila emhlabeni, ixelela loo nto ukuthi uThixo uyakuthanda. Abaninzi sebafakala, sebefake emathuleni, abanye bafa bengakholwa, kodwa wena ufumene umusa wokuba uphile, uzivangeli lishunyayelwa kwindawo yaseshumeni. Come back to God. Wozani kuThixo, wozani kuNkulunkulu ekumgqibeleni isokholo lwenu. Wozani kuJehova, uThixo amemezela. Namhlanje nimenze ngombhobho njengexilongo elisumela indaba ezilungileyo zikaThixo. Mbona wathi nimncane, kanti into endihamba nayo inkulu futhi namandla. Yamemezela. Sekushiyeke just 1 month siwugqiba unyaka, kodwa kukhona abantu abangazugqiba unyaka ngoba insuku zomuntu zimaliwe emhlabeni. Kodwa ndithi nali ithuba lakho lokuthatha uThixo usaphefumula.
namhlanje kufa abancane kufa abadala athi umuntu uthatha uJesu mncane ifuna ukuxelela what if yafa usemncane. What if uyafa usemncane. Wozani kuJesu, wozani imiwundlu elahlatshwayo eCalvary, lahlatshelwa nina ukuze nisindiswe, ukuze niphiliswe, ukuze nikhululeke. Praise Jesus. Nani iwundlu kuJesu. Abanye bagijimela abaprofeti bamanga. Ngoba abantu abasebegcwele kuma-TV abeni bathandayo abaprofeti abavela ezithivini imosi yabo ngabaprofeti bomonga, kodwa abantu balandelane abaprofeti bomonga abamfuni uJesu, abafuni umuntu oshumayela iqiniso linjalo. Andisaya kule ndawo uzoprofeta abantu, kodwa le ndawo nizele uzashumayela ivangeli elisindisayo, ivangeli likaKristu. Nani umuntu nakuJesu, nakuJesu Kristu. Namhlanje ngiyahamba bese shumela insuku entathu ngimi kule ndawo. Igazi lenu alizobuzwa phezu kwami, kodwa igazi lenu liyobuzwa phezu kwenu. Nina nizikhethele ukumthatha uJesu. Nina nizikhetheleyo ukuthi nimbaleke uJesu ningamthathi. Lini ithemba lakho kulo mhlaba, ngoba lokhu kujola kwakho ngeke kukusize ngalutho. Labo butshwala buphuzayo ngeke bukusize ngalutho. Labo bufebe abufebayo ngeke bakusize ngalutho. Instead uyaphela, uyafithina, uyafa. NakuJesu ashintsha insizwa, nakuJesu ashintsha intombazana, nakuJesu ashintsha umama, nakuJesu ashintsha intombi, nakuJesu ashintsha untwana lomkhulu, nakuJesu ashintsha umntwana. Nani iwundlu likaKristu? Abantu banamhlanje baye emasontweni bafuna ukungcwatshwa, bagcwalise amasonto bafuna ukungcwatshwa ubase bafile, kodwa akekho umuntu athi I need God, I need Jesus. Asisakhonzela ukungcwatshwa, kodwa sikhonzela ukuya kuJehova. Sikhonzela ukuyela kuThixo, ngoba umuntu usuke ezulwini wathi uThixo masenza umuntu wafana nathi asifuze. Thina abantu sisuke kuJehova, kumele siphindele kuyena. Wozani nani uwundlu, naku Yesu Kristu, nansi inkosi yamakhosi. uThixo wabona ngeso lenyama, uThixo kumoya, athi uJesu ethethe nomama womSamariya, athi babemkhonza kuyofika ixesha lokuba abantu babekhonza uThixo bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Athi uJesu nginamanzi wokuphila, ode wasela la manzi kuyogobhoza imifula emibilini yakhe. Nakamanzi, nakamanzi okuphila, nakamanzi okuphila. Wafa wabulaleka, kodwa ukuphila khona. Wagula wagijima isibhedlela, wagijima ikliniki, kodwa ukuphila khona.
uJesu athi isinkwa sokuphila. Othe wasidla sisinkwa akayikufa naphakade. Wena uphisi ugijimana nesinkwa uthi uqamba amanga uthi wenza uba utshonisa imali utshonisa ube umatshonisa. Wena usizamele ukuthi uhluthe isizwe sakho awusazamele ukuthi umbuso kaThixo uphakame. Abanye abantu sebevula amathaveni esithi ithaveni yindlela elungile yokuba umuntu abhubhise ngayo. Ngifuna unixelela wena muntu onethaveni ngelinye ilongo uzophendula ngabantu ababulalayo. Uzophendula ile thaveni oyivulileyo. Ufuna udestroya igeneration yethu, ufuna udestroya isizwe sethu, ufuna udestroya isivumela. Uyophendula lekilanga, uyophendula linye ilanga. Lezi xesha lapho incwadi ziyovulwa khona, kuvulwe neyokuphila. Elithi iBhayibhile wonke umuntu akafunyananga ebhaliwe encwadini yokuphila uyaphosa edikeni lomlilo, uyaphosa esihokweni. Kodwa isihoko yindawo yababi, yindawo yabaqeqesi, yindawo yamanzila, yindawo yabathakathi, yindawo yamasathane, yindawo yamadimoni, yindawo yonke yabenza ububi. Abanye phakathi lesisonto sonke kulona bakurobha baxelela ngenye into. Ifuna ukuxelela ukuthi kule ndawo ebizwa ukuthi sisihoko, kule ndawo ebizwa ukuthi sisihoko. Esihokweni akukho kuthula, akukhona ukugeda kwamazinyo, ukhona ukukhala. Akukho manzi lapho uzozithoba khona. Nabimilenze ntombazana ungayivula yonke, uvulela abafana bakuqede bakulale, kodwa elinye ilanga uzophendula ntombi. Uzophendula nsizwa. Wena zenza ubhuti badlisa uthi uyawaqeda amantombazane asezilalini, uyawadestroya. Ngelinye ilanga uzophendula. Noma ungazishoza, noma ungaziletha isifuba, kodwa ngelinye ilanga uzophendula. Uzophendula ngelinye ilanga. Liyezi ixesha lokukhala kwakho, ngoba isono simnandi uma sowusidla. Kodwa lithi iBhayibhile umvuzo wesono ukufa. Umvuzo wakho njebusona, njebuwona komzimba onikezwa uThixo, ngelinye ilanga uzophendula. Kunendoda ebithi ukuthi iProtest kaNsane unyana wolahleko, indoda esayicele konke kokwayo. Yathi baba wami ngicela unikeze kwami ngiphume, ngoba kunemantombazana athetha nabazali athi mzali wami senimdala, senina-18 years, senine-right yokujola, senine-right yokusela, senine-right yokuthekatha. Kodwa lifuna ukuxelela ophendula linye ilanga. Indodana yolahleko yabuyela ezingqondweni zami, yathi kubaba kunesimo esikhona. Yakhumbula ekhaya ethi iBhayibhile eseyifisa ukuba idle nehagu. Ngifuna ukumemezela nawe lapha ekhaya, buyela engqondweni zakho, buyela kumasensi zakho, buyela
ngamasensi sakho. Wozani kuKristu Yesu. Wozani enkosini ephilayo. uJesu wafa efelana nawe ukuba sisindiswe sikabi sesiphilela thina kodwa siphilela uThixo owasifelayo ngoJesu. Wozani kuYehova. Wozani kuKristu. Wozani enkosini. Wozani. Before it's too late. Before it's too late. Ilikusasa alithembisanga muntu ukuba ikusasa uzaphila. Ayikho igaranti yokuba umuntu uyophela ngeke saphila kulo mhlaba. Nangu Jesu. Nangu Jesu Kristu. Indoda yafela thina sonke. Abanye abefundisi abakhona emasontweni bayafeba, abanye bayaphuza, abazilusa izimvu, abantu bayabhubha, abalusi abasekho emasontweni ngoba kugcwele izindawo zabafundisi emasontweni. Ngifuna ukubuza wena mfundisi osumelayo kwisonto kulona, usumela njani ivangeli uyizindawo, usumela njani ivangeli uyizifebe, ulala abafazi babantu. Usumela njani ivangeli likaKristu. Usumela njani ivangeli kaYesu, ukumfundisa njani owenza amanyala zikaThixo. Abanye abafundisi banirobha, abanikeza i-original gospel. Ivangeli elihlukanisa umuntu noSathane, ivangeli elihlukanisa umuntu nesono. Nangu Yesu. Nangu Jesu Kristu. Nangu Jesu Kristu. Wena ufuna umprofeti, ufuna umuntu ozakuprofeta, awufuni umuntu ozaqala ukuthinta impilo yakho. Awuboni ukuthi uyaphela sizwe zezwe, awuboni ukuthi uyafa sizwe zezwe, liphenduka. Phenduka. Abanye abantu ngenxa yomtholo bathi bafumana i-HIV and AIDS, ngenxa yomtholo bafumana ama-STI, ngenxa yomtholo bafumana izifo ngezifo, ngenxa yomtholo nje kuphela. Made ufe ngenxa yomtholo. Made udestroy i-future yakho ngenxa yomtholo nje kuphela. Kawuzibuze namhlanje uma ungatholi ingabe uphi namhlanje. Ingabe uphi namhlanje. Wemama ingabe uphi namhlanje. Wemkhulu ingabe uphi namhlanje. Kawuzibuze namhlanje. Ingabe lo muzi ohlala kuwona ingabe unjani namhlanje ubungoni kuThixo. Malibonga igama likaJesu. Malibonga igama likaYesu Kristu owafa eCalvary. Lithi iBhayibheli uJesu uyabuya. You like it or not, Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Why when you want to lose the indlela yakho noThixo? Lini ithemba lakho. Lini ithemba lakho.
uyafika uvezeni kuThixo. uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa, uJesu uyakhulula. Noma ngamehlo mntaka baba impilo seyiqedile, alisekho ithemba, ngifuna ukuqelela ithemba lisekhona. As long as usaphila uThixo usengayitshintsha impilo yakho. As long as usaphila uThixo usengayitshintsha impilo yakho. Usengayitshintsha impilo yakho. Ithemba seliphelile, abanye bacika ukuzibulala ngoba bebona impilo ukuthi yababhedela. Ngithi woza kuKristu ungazibulali, ithemba lisekhona. Ngithi ungazibulali mntaka baba, ungazibulali ngenxa yobunzima, ungazibulali ngenxa yobuhlungu, ithemba lisekhona. Ithemba lisekhona. As long as you are still alive, Thixo usengayitshintsha impilo yakho. uThixo usengayitshintsha yakho impilo. Asisumeni ma-show off, asisumeni kwaziwa, kodwa sisumeni ukuthi kusizakale wena, kusinde wena, kuphile wena, kukhululeke wena. Asisumeni celebrate, kodwa sisumeni ivangeli elithi wonke umuntu makaphenduke ezonweni zakhe, uJesu eyena abuye emhlabeni. Wozani kuKristu. Abanye abantu bashow off ngama-uniform abawagqoka emasontweni. Na-uniform oyigqokayo ingabe ungcwele ngaphakathi, ingabe uyaphila kahle ngaphakathi, okanye ugqunyela i-uniform oyigqokayo esontweni lakho. Uma ugqoka le-uniform oyigqokayo akuthi ukuthi ungcwele, akuthi ukuthi uphile kahle, akuthi ukuthi usindisiwe. Insindiso ingaphakathi emntwini enhliziyweni. Nangu Yesu uyasindisa. Nangu Yesu uyasindisa, uyaphilisa, uyakhulula. Laba bakunceda mntaka baba. Noma kuthi impilo seyikushayile, kodwa uThixo angakusiza nawe. Noma kuthiwa sewuphelile, abafana bakufithizile, kodwa impilo isekhona, themba lisekhona. Na uThixo usengayitshintsha impilo yakho. Wozani kuKristu Jesu. Ilixilongo elimemezelayo kwindawo yakumdini ethi phendukani ezonweni zenu, phendukani ebubini benu, lahlani uNkulunkulu benu enibagubhileyo, lahlani ukukhonza abaphansi abantu abafileyo. Elithi iBhayibhile abukho ubudlelwane phakathi koThixo nabafileyo, nabaphansi kwabantu abaphilayo nabafileyo. Lo muntu omkhonza njalo olele ethuneni uyakusiza ngani? Uyakusiza ngani lo muntu omkhonzayo ohlele ethuneni? Uyakusiza ngani? Nami ivangeli leqiniso, ivangeli elitshintsha umuntu, ivangeli elisindisa umuntu, ivangeli elisindisa umuntu ezonweni zakhe. Kusiza ngani mntaka baba? Kusiza ngani uzuze izwe lonke kodwa ukuphila kwakho kuyadestroyeka? Kusiza ngani ukuhamba uzima sanjalo kanti uneJesu phakathi? Kusiza ngani uyafika uveze neNkosini? Thank you Jesus.
Thank you, Spirit of Jesus. Athi umpostoli uPaul athi yekani basasela iwayini ngoba kuleyo wayini ukhona ukubhubha, ukhona ukufa. Athi yamkelani umoya ongcwele, athi yamkelani umoya kaThixo ongcwele. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Linamandla ivangeli, linamimpilo, layinceda, layisindisa. Nami benifana nami nizibhubhisa, kodwa nami ndakhethwa lizulu, nami ndasindiswa lizulu, ngoba kunamandla evangelini. Wakati umuntu meza kuJesu aphinde ajike safana, uThixo uyamtshintsha umuntu. Thixo uyamtshintsha umuntu. Thixo uyamtshintsha umuntu. uThixo uyamtshintsha umuntu. Ungabi sakubhubhisa, ivangeli sewulizwile, sewuvile ukutsho kwezwi lakho uThixo. Unamandla asenkosini, unamandla ahleliye kuKristu, unamandla ahleliye kuJesu. Namhlanje i-last day yami imi kule ndawo, impilo yakho ayisazubuzwa phezu kwami ngoba ulizwile iqiniso kodwa wadicida ukungalithathi. Udicayidile wena, wazikhethela, wathi ungcono uphile ebubini bakho, kodwa ngelinye ilanga uzophendula. Malibonge igama likaJesu. Ngabe ukhona la endlini uyamdinga lo Yesu enimshumela? Uma ngabe ukhona la endlini uyamdinga lo Yesu lenithetha ngaye, ungeza ngaphambili, ungeza kule ndawo endikuyona. Uyabona uma sewufile uleni wedwa ethuneni, sesime phambi kwekhanda lakho, uyabe sengasekho uThobi wakho. Lo Yesu lona uyamdinga, uma ngabe uyamfuna woza ngaphambili. Lithi iBhayibheli namahloni ingame, nandaba namahloni uma selifika ezulwini phambi kwezithulo zikaThixo. Ndaba namahloni ngawe. Ungona wena ulivile ivangeli isulelwa, kodwa wakhetha uwalithatha. Wena uzwile kuthetha ngoJesu kodwa wangamthathi, wakhetha ukuphila impilo yotshwala, wakhetha ukuphila impilo yobufebe, wakhetha ukuphila impilo yenyanga, wakhetha ukuphila impilo yezangoma, wakhetha ukuphila impilo kaSathane. Nansi impilo engcono, nansi impilo engcono kaThixo, nansi impilo engcono, ngoba impilo yokuphuza utshwala ayikusoze ikusize nganto, instead izakubulala. Lapho utshwala ophuza njalo, lapho drugs ophuza njalo, ngelinye ilanga uyangena ethuleni ngenqaba utshwala. Lo mzimba ofeba ngawo, ngelinye ilanga uyongena ethuneni ngalo mzimba ofeba ngawo. Njenguthabatha ngomnye imini uyongena lo mzimba othabatha ngawo ethuneni. Nani uzwi? Nangu uKristu. Dala abantu benisumeka benirobha ngevangeli, kanti nibona ukuthi niyafa. So wonke umuntu osenza isono uyisigqina sesono.
wonke umuntu osenza isono emhlabeni uyisigcina sesono. Noma wena ungazibetha isifuba uthi amantombazana anabesivumela ngiwodla onke ngilala nawo wonke. Kanti ngilawo kuyophendula mntakababa. Uyaphendula the day ufika esihleleni somgwebo sikaThixo ophilayo. Athi uThixo nginikezile impilo ngakunikeza umzimba kodwa awudestroya. Kuyabanini ungatshintshi. Kuyabanini ungaphila impilo right ezizukisa uThixo. Umusa kaThixo usekhona. Lithi iBhayibheli uJesu uzile emhlabeni ephethe iqiniso nomusa. Athi John chapter 1 verse 1. Athi ulizwi wayekuye uThixo ulizwi enoThixo uThixo ulizwi ekuye uThixo ulizwi waphenduka waba inyama uloJesu. Esimshumayelayo ulo Jesu esimshumayelayo. Ngeze wena uthi yamazi uThixo ungenawo Yesu uyaqoka. Akekho umuntu okhonza uThixo ngabantu bafile amadlozi wawubo. Jesus. Akekho umuntu okhonza uThixo ngempepho. Ayikho indlela enjalo. Lithi iBhayibheli John 14 verse 6 uJesu indlela uyiqiniso ukuphila. Senvala akuJesu bangabe ukhona uyalive eliphimo uyayizwa le voice ememezayo ethi phenduka ezonweni zakho ixesha lingekapheli. Ungeza kule ndawo endikuyona, ungeza kule ndawo ehleli endikuyona. Senvala woza uzomthatha lo Thixo, uzothatha ivangeli elisindisayo, ivangeli eliphilisayo, ivangeli elinamandla, ivangeli likaKristu, inkosi ephakemeyo. Elithi iBhayibheli onke amadolo ayaguqa, zonke ilimi zivume ukuthi uJesu inkosi. Ngakho kuzukisa uThixo ophilayo. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to your Savior. Come to Jesus. Osani uJesu. Osani uJesu senvala. Osani uJesu senvala. Hleze kanti namhlanje ulala kokugcina kusasa usasuka vukana. Hleze ukavuka ikusasa. Onyehleze bakurape, onyehleze bakwaze, onyehleze bakubulale. Ngoba kule mihla esiphila kuyona abantu bayabulawa, abantu bayadutshulwa, abantu benza yonke into, akusekho ukuthula emhlabeni. Abantu basondela bodwa, abantu babulalana bodwa. Hleze ukavuka ikusasa. Hleze ukavuka ikusasa. Hleze ungavuka ikusasa. Senvala incengo yokugcina, senthandaza. Come back to God. Come back to God. Come back to Jesus. Hosana uJesu. Hosana enkosini enamandla. Osani, osa mntakababa, osa mntu omusha,
oza muntu omusha sendivala nendawo ozokhetha lo Jesu Kristu. Kungabonakala ngathi indlalo lento endiyenza la. Usathane uma sebuyela umuntu akadlali. Usathane uma sehlasela umuntu akadlali. Injongo kaSathane kukubulala, kukudestroya, kukweba. Wozani Nkosi. Wozani kuJesu Kristu. Kwinkosi yamakhosi. Ulizwi wayekhona. Ulizwi okhona. Ulizwi ohleze khona. uJesu Kristu. Inkosi ephilayo. Inkosi yamakhosi. uJehova Parperizim. uJehova El Shaddai. uJehova Mikadesh. uJehova wasebenza. uJesu ofuna indlela la ingekho. Come back to God. Sendivala. Oza kuJesu. Oza kuJesu Kristu. Oza uzothatha uJesu. Eluthanda. Baba ekhoneni likaYesu waseNazaretha. Thina thina amandla onke Nkosi yamakhosi. Moya namandla Nkosi. Moyo ngcwele, moyo namandla, ngegama lika Jesu Kristu.